e dumelang bana ke kgalekile life jwale e le kgalekile life so e bang khopishitse blind khopisherile ka hore e be ke tseba ke la o take rent ke phela ke bolela ka Herbalife le re ke atala le re ya di amano no bolela real things, current issues. Le go jora Herbalife ya claim, Herbalife people le re ke ba kae ke ba di tsona le masoga a ke khale le re nna ke right ke nna go no ba sokhela jwale a ke ba sokhela ke le gore ke dry le nna ke tshwane le bana ba bangwe ba ka next door ke tshwane le bana ba ka next door ba bushitse ke re ke bona batho ba bangwe ba kwae ke tsentse dilong le nna ke fake lo dia di 1000 ja ba ne ba live ya dura to start with ya dura that day my life asiya banana my life wa life ke bona ga wena o ka shumisha Herbalife o lo ngwana na re tseburu ke tsepile a re tsebi so na re ke le go jore ke delay ke ba tsene mo la Herbalife ga ke ka gore ke lo bona bad mouth a selo ka nne je ba re ba lo ke ba ratana ka re ke nyoko tsenela competition ka tsena Herbalife I did this. Keep your pressure, boy. Peer pressure, and va. Peer pressure, ya. Ka bona ke tswere man. Ka bona ke tswere box. Ile yaka, a ke shi. Ka itja box, ka ikubana. E re ke le botshi. I was hey I balumi so hey shake down corona it's corona yeah corona baba lindungwe ngwishiyona ai re betla ke peer pressure man ke taring ke kwa le bolela too much peer pressure like it's peer pressure ya ba le dithoshi a ke tsore go di ai kana na ke lwali a ke bola ke selo bara ba mpha dipilisi ai nna ke tonya ka chelete ya ka o tsebe ke ska dipilisi ke gane ke tšaeng ba le le batho ba heba fit like no better ke peer pressure ke nyo mo mara o le something we gati bona fana di chocolate ke fasting ke jile ga fasting di chocolate ga di lisa wena di chocolate kara ke di tsena kare ke nyaka yo ba di chocolate shit di chocolate Heba chocolate. Herbalife. She wait. Heba chocolate. Ria pop. Ya ni chocolate ka bagulay bidiri. Ngabele le kudu ya ka magule ka re ka chocolate wa bana Heba chocolate yo that's yo ke be ke thagale dijwa chocolate ai dere ya dirata dilo sheo peer pressure ka mo ba ke
Ke to glow, ba re ke to glow bo. Skin glow, ba re ke skin glow. Ke ska glow ne. O tumpa cheltaka bia. Ke ska glow. Ke ro bona ke jwa. O bona ke glow. Ba wa to glow. Actually ba re night cream, ye ba re ke night cream. Ba re ke night cream yo. Night cream. Night cream ke ya o diang mara ke tano bona. Na ke re chocolate shi, heba chocolate shi. Peer pressure wa gwa. Ya, ino chimu. Kabisha le box ke ale de. Wa ba le ndo shi. O ka re ba re Tina. Ke o ga suwa wena modiba. Wena ka ra o dire. Heba very with tea extra. A ke tse bore e phala bang 5 roses mara ba re ke tee. A ke tse bore e swantse ke kgethe le tee ye nngwe so. Swantse ke kgethe between yona le yona. Ke ta bona ke dia efe. Ka mo ba ga di pilisi tse ba mpha dintsi. Ke bola ke eng botse. Le nna le heba people. Ke bola ke bona ka re ke bola ke eng. Impile di pilisi tse dintsi. Awa. Ona o ruzu ka le Trump o something excites bingana. Please take it in GJ the heb what. Get a chocolate shiji. Chocolate irrigation grad. And it is Cherry. Did you go? Eh, Gabriel. Get the chocolate that I have by life. Could you job? I didn't say gay. You know, I have my chocolate. I bet you linger for one. When I get you to I've been willing for one. Never guess it in yak. Now, when I little better peer pressure. Give it a box. Eh, bath and body bath. So simple. Sipes Herbalife. Herbalife is game one. I Herbalife is game. Sipe. Sipese go lose weight. Sipese go lose weight. Le never goes peer pressure very trouble. Sipe. Yo. Man. Yell. Ay. When no skin ka or bona ka skin saka sa kula wena ka rago. Skin saka se kule. Good for the skin for what? Akro bona wa bolela. Go tsba nna nga skhutishe ke to ya life banna ele ka bona ke sa change mo. Le tsibori Herbalife ID ke nyoko glow. A ke re lo tshedi mo shedi di re ke glow. Ye e re ke glow. Ye e re ke glow ke la bona e re ke glow. Ye e re ke yona night cream. Bona le mpone ke jwanga ke ndibele nga botse. Engas change Herbalife ke scam. Engas change Herbalife ke scam. Le mpese ka peer pressure. Ke re chocolate shiji di tedi the box. Ke be ke thagetse ke re go ja chocolate. Peer pressure re betileng. E no go chocolate ya go e re ke game gape. Kima dilinga chocolate ya Herbalife. Kima ngebe mo shube. Lena le rebele ki le toro ba tsheka di scam. Dilo tse go di anga tsona. Ke di nna go thale. Ka rena ke lwana. And le mpile ke dinji. Na le more than 3 of this. Ke 3. 1 2. Ya bo 3 ash. 3. Ya the same thing. O ka lo nyoko no touch la boxing. Le no touch la boxing. Le nyoko no touch la boxing. 3.
Oh no. Negri ke ska glow again. Le dance ba botse. Let's all didn't cost the live guy. Kilo when sure didn't cost the live guy. 2,200 nonsense 2.2 okay as nonsense it is offend about we have babes 2,200 she like one 2,000 so lampona ke jwang ke rekile ntwe ka 2,200 ene limpile ntwe king alu concentrate ntwe ke zamile ke mabadi ile boxes do fita o ka re ke no fita ka loka ka mo mothareng o mongolo mo ka no fita kana ka gai ka ba ka tshela ntwe metsi a laona e baba goed a ke tsore ke ya o di see about but le dia bereka ke le dia bereka ke re bona le skin glow skin what ke ne go bona ke fisha monna katego two bloko a ke re ke bone di chocolate motho o convince ape bo ngwana ba convince sepe ne ke tshisha ke sepe ba bona ke sepe sa Herbalife e ke le bontsheng gape so tondia ke sepe se sepe se tondia batho bo re ke Herbalife ga ne ba ka e mo live video ni sepe se so ntia se ye palejeng sunlight o is sunlight we be ile kwa le jajing wo milenyana le na mara le di scam man le Cristiano Ronaldo a se shumishi sepe se mara le nyaka nna ke se shumisha Cristiano Ronaldo anaso sepe se mara nna le romela nna snippets se ke sepe sa ba mpile le sepe wena le ke re nna ibe ke nyaka di chocolate she ke je di tshijwang a di na swikiri kuro o ka re ke bola ke boloji ba swikiri chocolate ja makola le peteri mo mara o tswa bodimo e lo le skemile ke ska glowane e ke tre a ke tsebone tre ela yengwe yo nwa ke mang nna ke nwa ntwe engkhabose gampe ntwe engkhabose blind mara go snor pu o snor ai o tamaga di chocolate shidi ko di kinyo go di rekisha ka 5 bob mo le mbojare ke bela protein snack vanilla almond like tsa vanilla almond like ke di nuts ke jele chocolate e bile ya fela e bile re ifetse ke chelta ka muski 2004 chocolate 2004 sister re scam le a gitsi le ngwane vanilla almond a singe ke so ke a major wa a singe ke thakane le di nuts ka mo wa itse ntwa ba le di nuts wa itse ba ice cream ya Woolworths ina le di nuts
Yengwe gona kwa ke shile ke to imela ke le box dem ask join as a part of member when I'm look I'm not a member I'm not asking join nothing I just bought can you go no try I look be try peer pressure I tell you le motho na rickshaw I mean o le influence mara ke re mo glow mo thoma mo e thoma o lokise mo ya se ndukise mo le tantse bona kwa o tlo tšhelete ka o tlo go fošeka ditšhokolete tšao tša sebele dinatse le sekile lengwe le dinatse o di ke nyoko eme ko starteng ke emele bana ba sekolo ba primary ka dore life chocolate fiber I don't know Herbalife chocolate fiber I don't know Herbalife chocolate fiber I get fiber po yo thusha jwang go di mga 2004 ya bodisile wena Karabo order 2 years short. Wait, Karabo o ka rone go mpotsa ditsa ban robile. Ban robile Karabo ita mo wena motho wa ka. O re ban robile bo. Ban pile shake it ka need. Bo. Asku go shisho go bolela ka eng Karabo bona formula shake she won ban pile it wanyana la nropile ke make ju 2400 ka rela loche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hey, this is all I got. Karabo, this is all I got. This is all I got, Karabo. This is all I got 10 things. 5 Herbal Alu concentrated drink 473 1 protein bar vanilla almond flavored 1 fiber and herb G3 replenish night cream 1 herbal alu bath 1 and body bar instant herbal beverage 1 daily glow moisturizer 1 formula shake 1 bampile 1 wena Karabo banrobile balise I'm going to claim everything I can to leave chocolate like the actually nah. This is what convinced me. The chocolate. The chocolate. I'm not actually, guys. I'm not selling. I'm not buying. Urban ropile. Karabo ke nyugo le terifa. Ke re ka se glow emo. A ke la bona ke di visual. Ke re loje shidwa le skinny glow. Daily glow moisturizer. And digamoya ba night cream so kiri kasidlo emo mpia itanamela mthari le sepe ba ke thabe ka sepes sunlight bye sunlight ya iri ke test ga dijaju mara ke thapi ku to thaba ga mara wa imi se mura ke thapi tsan thaba ga mara iri ke tabono ri di bere ka jwa desperate 6 pack ye ing nna obliwo mina be ke nyaka di chocolate wena Karabo matho go motso matho ne be ke nyaka di chocolate ke chamile ke di chocolate a ke tsebo di fiber and happy ke jeng a ke re nna ke tsebo I should order 3 or what ke jo reka ka re I want this so ka mo le boxing ka mo ke je 6 pack ne be ke sa tsebo ke je 6 pack nna ke no be ke tsena mmele so a ke tsebe ke peer pressure e re tano bona re fitha gae a ke re ke one is Herbalife by the way now I'm not a reseller or anything I just bought and ke tsena styling ke nyoko bona ke re chocolate shiji chocolate shi aina swigiri a ke bushuru ga re nga yona ga re ga dairy milk le chocolate
ko kgethaeng a ina se ere nna go no je dairy milk e yona a se ke bitsore Herbalife ke ba ka di feature di chocolate di yona ai yes ne ki bad mouth a Herbalife a ke be ke nna go no bolela gape nna le se ka je serious nna ke a bolela mo social media and then ka fetsa ka actor ka mo go kenyaka mo ke social media ra raloka bona le njalo wena se re ke Herbalife da ke ne ke rekile mara hey it was nice go tsana styling ke bone ru ke to ba jwa actually the person I actually let me be serious on a serious note the person who convincing it was because of these things. So they should really work magic. Ele ka bona ke dilo a le tsebore Herbalife ya bereka mara ka do ba le di makongo kongwana awa ele ka nna ke tseba makongo kongo a ba le di dermatologist di blind okay ne kana le di shot engwe tse di kotsu di dermatologist di gonne at the end after a good 6 or 7 years fight dermatologists they won the battle yeah adisho so go shala di logic advise is di o ka ke ne le di misho ba sho ga ba nthuntsha so someone who Herbalife a ntshwara ka khoneng moshimane ba ka seng gone moshimane ba ka seng gone moshimane be go no mo e baba fuse moshimane but because the msadi and le a tsebo ro jwa ka to le thalisi so she told me about these things nna ne ke nyaka loji so di sepeje ke kwisha ro no di faka ore maybe give a convinced kare wena o ja sugiri ntshi o rata sugiri kare ke rata di chocolate a re bona Herbalife le chocolate e bana Herbalife le chocolate e ke re bai di chocolate e shit Herbalife so I can go to the chocolate to lose your weight over the cleaner skin over kiss a nege oh yo my god I don't know but anyway but it never can you go to the share last story saga sa Herbalife or iritapana na kwa pele ge go pala ke wa life I get la bona ke thoma ke tsin life and bon ke to tsena ka reka yo I'm going to buy another box if these things really work and ke nyaka loje fela je mara ke hapele jao ke no bona wata loje dinje so if these things really work ne ke to bua ka reka box e nngwe ba lokela di loje ka lokela le di chocolate le ska chuola re khanne ke to le thodi ka di inbox ja lena ke thu wena stone chocolate ke 2004 2004 ke bona nka se di fetse ke tono di bia go no re go bala mpe chocolate ya 2004 wena o ta ka chocolate ya o ya Ferrero Rocher chocolate ya 2004 so anyway guys na a ke to le thodi ya inbox ke re what I'm not selling let's ka chuo le re ke to le thodi na ke testa poison ga le ke ya test e di ka loka mo if these things really fix my face logic dia to shame shuba nai abon logic dia to shame shuba nai bona ke reka le box le lekata la 80,000 go bojane la o tsala logic di ka to shame shuba bona ke reka le box le nngwe la o le kana le fasterele yeah because I've been everywhere honestly I've tried everything so ne ke roga Herbalife ke re ke scam I ke prove wrong ka palela go ke prove wrong ke a buya life a ke la bona ke thomile mo life ke a bua ke to le botsa gore Herbalife ntile ene nka stura loka ka yona ne ke to ye go isha ka short pen ene o bona o no land exchange logi tshweni ta re ho it's a pilelewo ene nyo le masil you winning le masil you wanna get so ke or gwing a ke le re go jwalo le nentse le re swankela le ba sa di mo ke le a ke
Again, le re bontsha di again le swangela jwale le re convince again re le di chocolate ja Herbalife ja 2004 e re le di chocolate Herbalife ja 2004 le re convince you have won the battle of convincing us again here re bona wena mpya lo tja mpya di ska bereka he ke to e gogoisha la tseba go e gogoisha ke to e gogoisha Herbalife ba yo ke ebile kwa tseba ke reversible stone nna ke rile ka bolela motho mo botsa re ba sho ba toga o re ke re keng order clay mask and berry scrub when they are available bona wena ka rabo o mpotse ge di le available lo tšuwe wena o mpotse ke fetse ke di order ra ke tsebo re di bereka jwang nna ke no nyaka lo tšija skin mo order clay mask ke to di ya discard ya karabo discard am ke to kwalela leni na liskana bona ke to alu ke o di eng ntho ke o di eng wena khomotso ke o di eng ishumo deng mputse ngiconvince nna ke nyaka le tšei banna nna ka mo le box le ka moka ke a le rekisha ke fana ka lona mahala ke dia competition le taba wala claim taba ka ba ambassador ya Herbalife sa mpateng yo hawa ile life e fedile ga ke sa bolela ka Herbalife a ba mpateng mara a ke la bona nyole ke bolela tše di botse a se ke kwata I'm very happy no I'm very happy that actually I tried to do things out in early chocolate ja 2004 the box ja lo 10 ka mo ke 2004 le di fiber and herb ji 3 a ke tsebe re ja eng ke di una go di ga eng a ke tsebe gore di nwa nna go mang go pela someone ndi le timetable le ke nwa di pills ja Herbalife ja o do lukisha sfathego ape nna ke tseba everything ka mo ile sfathego di ya o tusha mluji wena reversible nna ke rile ke bolela ka logic ka mekoti ba mbotsa re ya toga akere ba re ya toga ka rana jwang e le skin ka tshwana le wena story reversible stone ba re ya toga ka re okay ka dumela nna ka ke dira maswipe ke tota ke le botsa le ska nna a ba mpatela ke bolela nnete ene ke nna practical la bona ke sa change mo di live video ke bua le nna ka bona ke sa change ke a go ke le botsa nnete ke re bonang tšandilo tšela le emeng modimo ga le tšholle ke to tša live video ka tshwara alu ye wena o reng wa inyaka wena go motso ka itšholla mo godimo a mito batho ka re bonang ka e gogoiša every day le nna ke gogoiša Herbalife every day a ke re le diamašata mo le bo Herba babes le nice awa le nice makadie and then convinced to get again it convinced e lo le bethile mo e lo le bethile it's true if I lie someone is a fool and it's not me alright guys thanks for watching matu ke gopela gore batho ba le reng ba join Herbalife again e re ke to shemo bile o ka re ke na brand ambassador ya o se patele batho ba ile reng o ka re ba join Herbalife ne ene o ka ra di tsamega botse do so shablai do be ke shamala ke tala thoko ga kana batho ba ka reng mane le Herbalife ba rekile lo ja Herbalife ene a ba happy so ne itanmo ndi emeng re taleng so everyone all over wa belela ndi o mbotse re rekile eng re bolele go re bona re company radio EFF ya rena e seng EFF ya EFF mekgwa ya EFF ra matšhetša Herbalife ra matša radio match ra kwata treasure a ke tsebe Herbabia nna ke numa bjalo nna ke nwa tee jwale go ne le Herbati ka mo ke tsebe jwale nna tee la ka yona ke mang ke nna ke le mo Herbati ene tee ke tšhela swikiri Herba people ke tšhela tee swikiri or what or even ke se tiki so guys batho ba Herbalife
go bala gore le nne le rapela gore treasure and ke sure Herbalife a ipalele ke Herbabia ke motho la mpotšiša re wena o rata lo tša diswikere ka re bile ke reka di-chocolate so a re di gona so ke dana gore wena go ka bolela le kwanyanolo after mmotsa gore eš nna ke rata jala a ka boba ka o diele ke sure gore ba di etse nna ke mathoma ke di bona di-chocolate tse be seng ditee tša di-chocolate tša Herbalife in my life ke di bone ka morago ga gore nna ke rata kore ba o botšha gore rateng o se nobelela gore rateng ba o diele so wena ka o rata bia bo o diele so ba fetho le batho ba le ba di-Herbalife ba kare bona ba ne le mabox a bo di-chocolate ya 2004 and a ba happy le mpotse di-story ja lene le mpotse ke organizer match o mongwe mo serial mara nna ke sa le vigil okay so ke sa go try everything out I don't know how long I should give it and le nna ke positive honestly start on a bad negative note le nna ke positive I really want these things to go I want them to go so I'm gonna give them a great duration if I have to purchase another order maybe 3 times maximum 3 times maximum le maina ke a mararo nka story ka ntwe rafo a ke di khomina le mazwela maka maina ke a mararo so ke rekile ntwa so go bia 2004 yengwe ka 2004 yengwe again after mo it is very because like le nna ke positive ke na le hope ya gore go re ke nyaka ntwe le re ta solve again ke a dia gape ya fela ka reka gape ka dia gape ya fela and then ke dira gape la boitire ka dia and ke checka ke re a ke humana ke sa humane 7,000 likes ape zonye ke 7,000 likes le nna ga dai ke dila di likes ek sa humane 7,000 likes which means something is wrong and what is wrong the ski ape nna ke what's blind nah negative bagele what's blind until I encountered the skin problem so nje ke boela morago to 7,000 likes enka se degree ke rekile mabox a 3 honestly la kwa ke reng ke ikana mo life gore go reka ga 3 please ke no delay please ke no delay re ke no bula botse a ke tsebo ko iberekisha wena makwela ke tadijo ka gore a go bona re a thoisha ape o re lebele ke mona re a thoisha o re do you know those comments people commenting about your skin they just born in the beginning nah I've tried everything man like ya di bekenje serious ne ke ya di dermatology serious tshela ja o di ntole wa ilokela ka mosfathegong ba o dia wa ba sharp for like a good week and then wa go attend the event di sharp wa kra lo re ke tswa mo di TV ke le smooth and then after a while I'm back to this so ke spend a lot on trying to keep sharp so ye ba re ka nthusha permanent so that's like ke le hopeful mara e lo re le ya better and le skana no re ke chaba wa so a ke chaba wa so ile ka chaba go mara wele ke ka mogela nnema a ne ntweng ka idie ke ta chaba ka chabela la mbili ka tsena mo di fiber in herbs ka tsena mo di fiber in herbs please ya ona zba king e re ke ibule bo ina le makongokongo so ko re please ya ona ina le diloche le yona please ina le diloche mara inya go re yona e ka ntukisha diloche are anyway I'm very hopeful and kina gore ke fixa e ka fixa you let's work it right ke tere bona every month ke reka ma box a 3 every month ke reka ma box a 3 gore motho ande ke tshene loje sonjera pelor ntwe in fix e ka sim fix and I'm going to follow each and every procedure man and if ona le loje lo ring di ka nthusha ke di ka ra box ya se ba di logile o tseba Herbalife DM me tell me what are those things DM me whenever towards Herbalife book around ya bona they comment a lot matlo you know a lot about these things DM me ompotso re o shothenga mo ile re it can help me aba ile ke like mutho wa sa ile ke ka gore wa tseba re bothata nna be ke le skin basically be senya ke di fiber in herbal di shake na ke nyaka skin things fail babo so ya o to thomong arabela re why na sa ile ke
That is number one. Number two, you lose a customer because na mona go convince na mona go convince na mona o krile gold mine nngwe ya ka theko ko re ke bereka ka wena so. But when I realized that you are a scam, you have lost forever. And I never turn back. I never say sorry. I never say you were sorry. I just move on. So I'm just gonna move on. But mara wena nka se ka wena go bitsa ka lina ka nyola go bitsa ka lina re direction tigma o do ba heba people ke to bitsa ka lina ke to bitsa ka lina let's funny le bodula ngona ka ba ka botse batho rileng on direction ka ba botsa rurile go ratsa ke yo ba ndwa di thunya ba tsholo ya badi. I'm just gonna drag you. I'm gonna drag you. Hey, but so you know the worry. Go 10,000. 10,000. Yeah, you want to 10,000. So if you fail with your 10,000, kid your match. Could you ever try Herbalife? Itamu. If Herbalife you hope she itamu. See what DM yak. If you hope she already DM on jar. Scasiana. There is no reveal. But I want to line you. You want the power of masses. Anyway, guys, thanks for watching. You didn't know go the chocolate jacket at 2004. Chocolate at 2004. Just well as Marabadi fish skin, so can a little maid approach something with a positive mental attitude, and then you will get positive results. So you don't just fatal 2004. Yes, the chocolate. Bye. So everything that I said, I Herbalife before, I saw can withdraw because I'm going to get la bona re positive ka yona ke itshepa. So ke tswela pele ka le yona le lo di botse. Ge e ke tola bolela lo negative ke tswela pele ka yona ke try o fixa eng logic. Le bona logic ja makongo so ke try o to shajo. Ele ka bona ditoa le tso re ke Herbalife. Ele ka bona sa to le ke to le botsa o re go di gaeng and ka bolela mo 200 tšhin ja mpoitso di atoa ke di to boya di ba di just skin ba dia wena mona stone wena I think ke to go nyaka ke shije na le Herbalife re sa kwane ga botse ke sa grelo je ke dinyaka ke tlo bitsa wena ke a bona gore batse ba ke shije nyoko e attack mara ga njole o tlo ba it will be a premature attack to Herbalife because as you get thoma botse box is at age is that a V I want is that a V ya ona ntwe shije ke thomile o shumisa ke no ja di chocolate fela so nka sto papa ke jile di chocolate fela o ile chule ke tore mola ke nele di aluje di treche di sepeche di skin what cheche lo cheche pediche logic they must really help me if they don't real so ke tore ke fediche le di soaps challenge di 2 and that's when we're gonna start talking English re tlo lo ga botse le nna le tlo bona show le tlo bona movie nka bona motonyana I think if I don't block about why Herbalife. Let's bet. No, we're not gonna bet because I wanna fix my face. I can't bet with my face. I won't only be betting with Herbalife, but I'll also be betting with my face and wishing myself bad luck. So I don't do that. I'm not gonna bet. Le guy? So yeah, I'm not gonna bet with my face and my life. So if this is the last hope, I'm positive with it, and I hope it tush because I wouldn't want to lose all the money that I'm willing to spend. Because I'm gonna start talking about losing after 3 months. 3 months or after 3 purchases. I'm gonna do another purchase, whether it's a month or not. I'm gonna do another one and do another one. So I'm gonna buy this box here 2.4 right there. After more. Sanjiki Wanegili. So guys, thanks for watching. I hope big Sanyagori Kiki jinx as well of the negative things I used to say about Herbalife. Now that you join patches, I'm not joining in the sense or I'm gonna resell. I can only resell it when it start helping. I wanna if you're Diana come out what's the big issue? Oh no Lily little body customer jagali little body customer jagali because he told me Lily and little won't be before and after. So yeah, Lily don't know that one. Little one nap again with your
the time is not tomorrow. Let's what I'm seeing positive results, and when I get can go over mix. We're not about to offer the I don't want to pay the P3 when I go for it, properly the sugar jabas of fetch on. Okay, what if we should chocolate? We saw you go just 3 to chain. So, guys, Kitobela Tobela Shapu, Radberek, Herbalife issue, Nale Herbalife is starting a new journey. I'm gonna test on this. I'm not reselling, I'm just starting a journey with me. I'll only start consider reselling Eki or Nari and Perigel. Marisam Perigel, Nale Herbalife Real Kintra, Kimurim Sata. Thanks for watching. Bye bye, Kilitodi Loligan. As soon as I have a big, get at a deal, give you pressure. Bye bye.